الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Astagfirullahaladzim. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil Penyebab asmani Allah Luka bukan sifat Rahman sama Rahim sifat wasal asih bikin sakabe makhluk anu agung maha agung linuhum mahalinuhum Luyuk takut jagat raya Bumi amparan saja tinggi Bumi nama Musa Berarti macam ada Sakar manusia apal kanan jadi dunia Asal dimana, dimana Mereka mana Tapakur, tadakur, tasyakur Pasyurah, bakti, bikin uji aman kasang rumuhun ka para karuhun lu datang di kalungkuhan lu mancing di patempatan manawis mukian pilih ulisik yang kabur pulang hudang kagupai ulah sejaan agung nawakunan dan jembar hampura ulah kisunda sejauh mampat ditahur tapakan bahula nututupan kusini ajaran kusiloka sedimuhun warisan anu ayah di tatang Sunda dulur-dulur kisuna ada jadi simboga masa diboga karena seni budaya Sunda ulah ngerasa misi ulah ngerasa mungkin sudah kesuani ninggalkeun ka bangsa karuhuna bahula ulah sadar kisuna panyamna hilang Prabu ulas jarak kasih kaula hirupna kudu
cycle sehat sampai dia itu telah jadi jak hambalan untuk terus seuyunan nampak gawe babangka kade Yesus Sunda ulah kau aku rasa kadar diboga cukup dan cinta cukup pusti-pusti kira umure kira kopea kira lonjakeun ajek panceng aji sarasa sawang nuga sangkan Yesus Sunda hancur nyampuang jadi wawang di tanah Sunda geranya ringki Sunda